bobedi ba thudilweng ke koloi. Mo go tsamaisa go tlhophemang a lone o ne a rena ko dikgaisanong tsa mabelo a dipitsa sa Easter Cup kwa Maung ka go fenya dikgwele tse pedi. Taposa ke yo ranolang ka puo ya diatla mo thusong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntlha mo thusa mo anamisa mafoko a Botswana Police Senior Superintendent Bagali a re thulaganyo ya go tsa madi mo go ba masika bomme ba babedi ba ba tlhokafetse mo kotsing ya base e neng e lebile Maung e tsamaile sentle ka ebile seo se thusitse gore masika a baswi bao ba bone masika. Senior Superintendent Bagali o senetse seo mo puisanong le ka la dikgang la BTV News. Our scientists, forensic scientists, ba ntse ba sa robale maitsho e le gore bosego le motshegare ba tsere masika a ba ile gore ba thokagetse ka ko Africa Borwa e le gore kana o tshwantse gore go nne go dira se go tweng ke DNA gore go tsewa di blood samples tsa bone ba ba ka kwano e le gore go tshwantse gore ha ba sena go dira jalo khanye ya di blood samples kana di DNA analysis e be le gore ba isa maduo gone ko Africa Borwa go ile gore our counterparts go ba mapodisi jaanong kana tshwantse gore e le ba tsena ko be le gore ya no ke gone thulaganyo ya gore ba se mole ba bona gore a mme di sample tse di tswang go Botswana tse le gore ke tsa masika di matcha le tsone tse ba ile gore ba thokagetse mme ke rata ke bua le setšhaba gompieno gore re sa tswa go nna le dipego tsone tse le gore ba di dirile ha ke bua jana maitsho re setse re itse gore batho bao ba babedi ba ne ba shala mo teng ba lora ke bomang mme ibile re setse re dulagane thulaganyo tse ile gore re sa tswa go itsise ba masika go ba leng teng mme ke bo mme ba le babedi ba ile gore yo mongwe o tswa go tlokweng yo mongwe o tswa go Ramotswa. Moemedi wa lefatshe la Botswana kwa Afrika Borwa Dr. Sanji Monageng a re ba itumeletse ka lefatshe la Afrika Borwa le tsibogetseng ka teng kotsi ya bese e gapile matshelo a maloko a kereke ya ZCC St. Enyana se ba le 45 ba ileng Botswana. A re mo nakong ya gompieno ditlhotlhomiso di tsweletse mme ba solofetse gore mo nakong e se kae ba ba feditse go ka letla ditopo tseo go tlisiwa gae go tla go bolokwa. Ditlhotlhomiso di tsweletse ibile di tsweletse ka bohego jo bo gakamatsang se ke batlang go se bua ke gore mmuso wa Afrika Borwa o eme mmuso wa Botswana nokeng mo go gakamatsang ha re le ha jana ko kantorong ya ga moeteledipele wa lefatshe Ramaphosa re hilwe tona yo e leng gore o beile leitho o hiwa melaetsa gore a hitsetse go tautona. Balolapa lora seako kwa molepolole ba re ba leboga puso go menaganye go boe ba emenokeng mo nakong eno e thata fa bua mo potsoletsong le lekang le dikgang la BTV News maabane mme mogolo wa mosetsanyana yo e leng NFL a falotse mo kotsing e gapileng matshelo a maloko a kereke ya ZCC St. Enyas mme boago seako a re puso e kgonne go rulaganyetsa magwe ngwana mosepele wa go ya Limpopo kwa Afrika Borwa go go lekola ngwana kwa sepateleng sa robaditsweng kwa go sone. Jessica Pileni ke dintlha. Lelwapa le ke lengwe le la emilweng ke matlhotlhapelo a kotsi ya tsela e gapile matshelo a maloko a kereke ya ZCC a le 45 go akarediwa mme Mmabone fa a bua mo boemong jwa lelwapa le mme Seako a re puso e kgonne go thusa mmangwana yo e leng monnawe go emelela go ya Afrika Borwa maabane kwa ileng go lekola ngwana wa gagwe a re mmangwana o tla nna malatsi a le mmalwa kwa Limpopo kwa ngwana a robaditsweng teng kwa tla bontsa lebile seemo sa gagwe se ga jaana go tlhalosiwang fa se nametsa fela thata ya ka maabane tso re nagana le dithulaganyo tsa gore go be go iwa ko chambereng go dira tsone dithulaganyo tsone tseo tsa gore re tsewa le tsone di DNA tse di go metšha ka gore re batlelo ba ga rona ne ra heletsa re bua gore kana nna re na le ngwana gone kwa ke rona ba ngwana ya nna re mo maitsiweng be go tla borre ba sepodisi ba tla ba re bolelela gore ba gorogile jana ba tswa go ba gona le thulaganyo e tswa mo pusong gore go ye go tlholwa ngwana be ba kopa gore phakela e tla re mo mosong be ba tla go tsaya batho bao gore go rentshe motsadi a ba tsamaya le mmangwana ba go tlhola ngwana mme go mo tlhola ga gagwe e se mo batla buang go no go
ba supile gore ba tla go nna matsatsinyana gone ka kwa. mme Seako o tswelela tlhalosa fa tirisano mmogo magareng ga bone le mmuso wa Aforika Borwa e le entle thata ka jaana ba lekodisa ka tsotlhe tse di amang seemo sa ngwana. Re le tserikile ra kgona go bua le ene mo founung tota o tlhokomelesegile ga re sena go bua le ene ke gone le metsi na kgona go hita. Le fa go ntse jalo mme Seako o kopile setšhaba go iphapa mo go reetse le go rotloetsa dikgang tse e seng tsa boammaaruri tse di amangwang le ngwana wa bone. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Mapodisa gantsi a tlhotlhomisa tiragalo e mo go ene batho ba fera bongwe ba thudilweng ke koloi ba bo ba bona dikgobalo. Tiragalo e diragetse kwa mabentleleng ya tlwaelesegileng ka go bidiwa kwa ga Thite mo gantsi le se go mokaisi go rulaganyeditse pego e latelang. Ha e sa le malatsi a boitapoloso a paseka a simolola ka la botlhano, mapodisa gantsi ba tlhalosa ga ba ise ba kwadise melato epe e maswe go fitlha mo letsatsing la maabane fa go ne go begwa kotsi e mo go yone batho ba ferang bongwe ba gobetseng morago ga go thulwa ke koloi. Mme ebile le gore ke tiragalo tse e leng gore ke dio tse e leng gore di dirwa ke dinnotagi ke re tlhotlhomisang re mongwe wa dingwaga tse di 54 years yo neng a itisitse ko bareng ya Thite mo teng mo gantsing re o irile a ntse a itisitse a dumisa koloi ya gagwe a ralla setšhaba se neng se le go le sone se tlile maitisong mme ka moo ga go laela batho ba le 9 mo go ba le 9 mma go na le ba le bararo ba sentseng ba robaditswe ko sepatele mme ba bangwe ba setse ba golotswe ba ka nna 6 ko sepatele go lo mo ke matlhabisa ditlhomma ka gore re bua ka rrela wa dingwaga tse 54 yo e leng gore re lebile ko pele gore ke ena a tshwantseng gore thusa mo dilong tsa borukutli le mo dilong tsa go dirisa ditagi go hetelela mme mma re mo lebagantse le melato e latelang go kgweetsa ka bokotsi dangerous driving go kgweetsa a iphetisitse dingwe tse e leng gore re ka re ke ditagi ka gore motšhini wa rona o se o supile gore o ne a iphetisitse ditagi tse re belaelang e le bojalwa ka moo re mo lebisitse molatong mme ebile re mo tshegeditse. E ntse e le mo gantsi kwa sepateleng sa toropo e go fitlhetswe monna mongwe yo neng e le molwetsi kwa go sone a ikgapetse botshelo mo lefelong la botlhapelo. Ko sepateleng sa rona sa Gantsi Primary Hospital go nang ga itlhelwa molwetse a kgega mo ntlwaneng ya botlhapelo shower e le gore go belaetsega gore o itsetse botshelo mme ka moo re sentse re tlhotlhomisa ke rre wa dingwaga tse 44 wa ko Canagasi re o na tsile mo Gantsi Primary a na re feretswe ke ba Charles Hill Clinic. Re Senolo o gakolotse ba ba tsayang mesepele go obamela melawana a tsela a ka ya fa mapodisi ba sa kwadisa dipedikotsi mo tseleng ya A2 fa e sa le malatsi a boitapoloso a simolola. Le se go mokwaisi BTV News Gantsi. Maloko a kereke ya Eloi kwa tsetsejwe a keteka malatsi a segopotso sa papolo ya morena ka tsholofelo e shahaditsweng le matlhagatlhaga mo maikaelelong a bona go bopa setšhaba. Seo se tlhotlheleditswe ke mafoko a tona wa lephata la merero ya lefatshe le metsi Dr. Dikgang a tlhalosa ka dithulaganyo tse puso e di dirang go araba matshwenyego a tlhaelo ya ditsha tsa dikereke le ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa tsamaiso ya tiriso ya lefatshe. Dr. Mzunila o ne a buile semmuso tirelo ya Paseka ka Labotlhano gone kwa tsetsejwe a rutlwe Karabo Molusi. Go amogela taletso ya go tsena tirelo ya Paseka mo kerekeng ya Eloi ga gatona Dr. Dikgang e nnile setlhoa sa ditiragalo tse maeloi ba ntseng ba di eletsa. Karabo ya dithapelo tsa bone e nna sebaka sa go molekodisa ka maiteko a kereke le dikgoreletsi jaaka tlhaelo ya ditsha le melao e amang dikereke. Tshangwa ke ditsha tona ke a itse gore le dirisa system ya go teng ba bewa under civic and community. Me kana ke policy e thamaletse ga ke a so ra igana monga mene ke re a re lebelele kana ha o bua ka civic and community kana ba ra wa computer o le kereke me kana kereke ra ga e dire profit ya ha o computer le mo gwebi re bona ka dikganyere ba mo ka mo sintona se re ra ka ntse gore sire ke gore ra harologanye civic and community ka gore civic and community kana itseng le government mo teng e tsenya le di components di tona mo sebakeng sa gompieno re mo thulaganyong kana selo sa gore re be ditsha di le 100,000 re ba ka moalo yaanong ga re ba ka moalo go raya gore re simolotse pele mo moalong wa teng ka go ba ditsha tsa bonno ga re hetsa re taba re ba
ba di sa tse di harologaneng le dikereke di le mo teng re beile 85,000 go raya gore mo kana ka re kgwedi e tang re tla bo re heleletsa re goroga ko 100,000 be re pota ka jaaka maeloi ba ne ba shafatsa kgolagano ya bone le modimo ka tirelo e dingwe tse di beilweng pele mo dithapelong ya boele kagiso mo lefatsheng leno jaaka go baakanyediwa ditlhopho tsa setšhaba pula le dikotsi tsa tsela tse di gapang matshelo Eloi lama sabakatani maeloi lotlhe le amogele mahoko a reng re ha ka lerato la modimo re emeletse ko mahirong re rata gore madi a morena thothi ya madi a morena e tere ntagatse rotlhe ke re ke kopare wa tumela bogosi ya tsetsejwa bo a go tlhoka thata motso o kerekela mo gona ga o sa tsoga le thapelo ga ke bone gore e ka ya teng jaaka motso o humile dikereke gompieno go tetse mo go kana ke modimo gore a ba o ratile ba o kgethile go tshwa bokao jwa tumelo e nang le ditiro le tshwaragano ya puso le kereke tona Dr. Mzwinila o ne a supa mowa wa lorato le kemonokeng mo kerekeng ka go e abela 6,000 pula Karabo Molusi BTV News Tsetsejwe Mothusa tona wa temothuo ebile le mo Palamente wa Madinare re mo lebatsi o gakolotse dikereke gore di phaphe mo ditiragalong tsa tlolomolao di akaretsa go amogela dimpho tsa madi tse di amangwang le tshenyetso setšhaba le borukutli jwa madi kwa tirelong ya paseka ya kereke ya Ocean of God kwa Madinare mo Palamente o tlhalositse fa lemoga le go rotloetsa seabe sa dikereke mo go tlhabololeng lefatshe Karabo Morisi wa tswelela dikereke ka ile mekgatlo e sa direng dipoelo mme tlhoka madi go tsamaisa mananeo a yone jaaka ditirelo tsa paseka go botlhokwa gore di tlhaloganye le go nna podimatseba ka borukutli jwa madi phuthego ya kereke e fatlhoganya Ocean of God mo Madinare e ne ya gorogelwa ke lesego la go akgolwa le go tlhagisiwa ka borai jo bo ka e tlhagelang ha gongwe le bona re batla di-constitution re batla gore le dira di-tax ngwaga le ngwaga ya be le gona gore re bone gore a kereke e dira dilo sentle a le tshwere sentle ee ga setšhaba ba gaeno se tswelela mo ba reng ja modimo re di puso go ka re thusa gore re be re sa bona go fokotsega tshenyetso setšhaba e kana re e bonang mo malatsing a dipolano tse di bonang ga batho ba e le gore ba dumela mo modimong ba tota modimo ba boia modimo tse tsotlhe ba gaetso di ka fokotsega ke jalo le bonang ke le hayana go tla go rotloetsa kereke e rwele namane e tona ya boikarabelo ya go bona gore go nna le kagiso mo lehatsheng ka thapelo le ka ditiro tsa yone ra dithopong ka moso di-Facebook di a bua ba re kopana le bone mo ebileng ba a bua ba bangwe ba rona gongwe re le bakereki re rotloetsa dipherethego ga dipherethego di diragala di a go ama rona le bana ba rona le ditso tsa rona tse re reng re di dirile ya boele le tlhogonolo mo kerekeng ya Ocean of God go amogelwa mpho ya madi a kana ka 3,000 pula ke monokeng le bokaedi go sala morago molao wa lefatshe le go inaakanya le mananeo a puso go itlhabolola ga re molaleditse e tla re ga phutolola sebana sa gagwe a tsaya mananeo a puso e le kang go tokafatsa matshelo a banana segolobogolo re lebile ka lephateng la go la temothuo a buisa bagolo ba e leng balemi barui a lebile mananeo a ka tokafatsang matshelo a balemi barui segolobogolo re lebile nako e thatae dilo a ka tumela re ska ra lebala gore re itumela mo dilong tse di sa bone mme se bata gore ra bo re le pelotelele mme go nna pelotelele o tshwanetse go sala morago morago go tswa mo tirelong e maloko a kereke ya Ocean of God bontsi jwa bone e le bomme le banana ba kgothaditswe go ipaakanyetsa lenaneo le lešwa la tšhematšhema le le solofetsweng go ribololwa mo kgweding e tsenang ya Moranang Karabo Molusi BTV News Madinare
Maloko a kereke ya Oath of God International kwa Serowe ba rotloeditswe go tshwaragana go disa kereke ya bone le go ngoka maloko a mangwe seo se bilwe ke dibui ka go farologana jaaka kereke eo e ne ipelela dingwaga tse di lesome ntse e obamela modimo molotlo ono o tshwaretse kwa kerekeng eo kwa Serowe rutlwepego ka Love mo Mario. Kereke ya Oath of God International mo Serowe e thamilwe ka ngwaga wa 2014 mme e setse e godile ka jana e na le dipalo tse dintsi tsa maloko. Kereke e ne ya dirisa malatsi a Paseka go ipelela dingwaga tse lesome e ntse e le teng mme ebile baeteledipele ba yone ba supa ga go ne go se motlhofo go etelela pele kereke mme ba ategile thata mo dilong tse dintsi hela thata. Ba gaetso go tsamaisa morero wa modimo go motlhofo mme go bokete. People of God, to push the movement of the kingdom of God is heavy. Sometimes go dira bokete ke gore re leka go rwala joko e go tuleng itiseng kwano ke tla le rwala mekgwele re be re leka go itwalela. Sometimes it is heavy because we try to put or carry our own clothes which we were told bring it out to me and I will carry it for you. Jaanong mme ga o ka re ntse o e rwele yana o gakologelwa gore joko e ga sa ga go e neela monga yone mosepelo o nna bobebe gape o bo tswelela pele. Ra garabara le diphata tsa kitana le kotswana la balaema ka bogare hela ka gore batho ba ne ba tsentse matsogo le ba bangwe ba simolola le go rata le go eletsa go dira go itago. We are reflecting of from where we are coming. This actually should lead us to trust God more for where we are going. Amen. So when we are saying Ebenezer, we are not just saying that it's done. We are thanking Him for this milestone. While we are taking what we have seen God doing during these 10 years to help us trust Him more for the next year to come. Bao ba baneng ba laleditswe ba akaretsa mo palamente wa kgaolo e ya Serowe Bokone re baratiwa matho othe ba rotloetsa maloko a kereke go tshwaragana go ya pele go thabolola kereke ya bone. Go dingalo gore o etelle kereke mme moruti o na le pelo o hilwe lesedi ke modimo gore tsamaya o go etella batho ko kerekeng mme re le ko kerekeng le ikagele kereke ya lona o bona magoko a mangwe a buileng ga nang a re mongwe le mongwe should feel part of this church ka gore ga o tsamayang teng o leloko la kereke o itse gore kereke ke ya gago sene seo ke sone se kgontshitseng gore le bolelega ga se kgang ya gore le ipelela gore le na le dingwaga la agile kereke di ka goe ke kgang ya gore le ipelela gore kereke e be e le teng e agilwe mo dipelong tsa lona. Baeteledipele ba kereke ya Oath of God International ba supa ga ba tla tswelela ka go rera lefoko mme gape ba nna le seabe go thabolola le go dira diphetogo mo matshelong a banni. Love mo Mario, Botswana Television, Serowe. wa itswedi dikgang tsa Botswana Television ra tswelela modulasetulo wa lekgotla la tsa Kapei mo Botswana mme Monana Motsaledi o kaile fa baapei ba ba monghabe ba na le talente le bokgoni jwa go tsholetsa serodimo sa merero ya tsa Kapei go amankaleng mo kgaolong eo o bile seo kwa maitisong a dijo le ka bodietsele e neng e garela dithuto puisano tse di neng di tlhabolola le go rutuntsha baapei mo maung. Anthony Toboga. Baapei ba kgaolo yang habe ba amogetse dithuto le dikitso tsa Kapei mo mahelo a farologaneng go tswa go bommantshutsidi ba merero ya Kapei. Go semogile fa baapei ba kgaolo e ba na le bokgoni jwa go gola le go fetola selebego sa merero ya tsa Kapei mo kgaolong. One of the things that I can give an advice on is that people should advertise themselves a lot and not nngwe ya dikgakololo ke gore bagwebi ba ipapatse ka se ba eletsang go itsege thata ka sone. Re na le dikitso re le ba tsa Kapei sebe sa phiri ke gore ga di lomagangwe sentle jaanong se re se tetseng mo maung ke go lemoga bokgoni jwa baapei le go ba nosetsa who can do what, and we've spotted who can be a line chef or a chef de partie
or an executive chef. Maungu actually is a beautiful place where you find they have a host where the guests can actually sit down with the host and actually wine and dine. But Maungu ke lefelo le le kgatisang thata le le nang le mahelo a morekisi a ka tshwarang puisano le moreki go tlhalosa dijo tsa letsatsi ga mmogo le go tlhaloganya ka fa a ka tokafatsang ka teng go itumedisa bareki sengwe se re sa se itemogeleng kwa mafelong a mangwe. But in Maungu, in the safaris, you actually sit down where you understand the culture, the exchange, what you eat, how you eat it, what is behind the menu that was prepared. Baapei go tswa mo kgaolo e ba supile fa dithutopuisano tsa mohuta o di le botlhokwa thata ka di ka tisa tlhabololo le kgolo. Ba rutile gore re ka tshwaragana re le baapei ra ya ko pele. Jaaka nna aktar gompieno ke ntse ke rana this business is almost 10 years. Mme go supagala gore go ra gore ne se go roga thata mo Botswaneng. Mme gompieno ke soloetsa gore ya ka gompieno ne re inviteiwa ke ba HRDC ke gone ka gare ka gola ka teng. Dithutopuisano tse di gogileng malatsi a mararo tse di neng di itebagantse le go thabolola le go rutuntsha mogama wa tsakapei o konetetswe ka maitiso a ka bodietsele tse mo go tsone ba tsaya karolo ba ne ba phopothelwa legetla go amogana maele go godisa mogama o. Anthony Tobogang, Botswana Television, Maungu. Mookamedi wa lekanana la bonela Mesindi Kelemi a re ditlhopha tsa batho ba ba nang le kgonagalo e kgolo ya go amiwa ke mogare wa HIV ba tshwana le batho ba ba ratanang ka bombo le bongwe gareng ga ba bangwe ba tshwanetse go letlelelwa go diragatsa ditshwanelo tsa bona mo mererong ya tsa tlhakanelodikobo le go tshola bana o buile se kwa phuthegong e neng e tshwerwe ke bana le seabe go tla ka ditsela tse di ka tsewang go rotloetsa kgang e. Thirimakgweng. Fa go lebilwe kgethololo e golelang pele kgathanong le dithopha tsa batho ba ba nang le kgonagalo e kwa godimo ya go amiwa ke mogare wa HIV jaaka ba ba ratanang e le ba bong bo le bongwe lekalana la bonela le mo letsholong la go rotloetsa ditshwanelo tsa thakanelo dikobo le go tshola bana ga batho bao go bolelwa fa dikgang tsa phetogo ya loapi le maranyane le tsone di ama seemo sa batho ba mofuta o. It became apparent that key population groups experience poor sexual and reproductive health rights outcomes due to social norms, taboos, legal, physical, and economic barriers to access to SRH services. The lack of SRH policies and access to affordable and appropriate health services often lead to stigmatization and marginalization of key population groups from society. High adolescent fertility rates, early and forced marriages, increased risk of maternal mortality, and a high unmet need for contraception. Baeteledipele bangwe ba nnile le seabe mo go lweleng ditshwanelo tsa batho ba mofuta o. Over the years, the leadership in sexual and reproductive health and rights advocacy in Botswana has evolved significantly, with key stakeholders playing crucial roles in advancing SRHR issues within the country. Traditional leaders, government officials, civil society organizations, and parliamentarians have all contributed to shaping the landscape of SRHR advocacy in Botswana. Thakanelo dikobo e itekanetseng e ne ya rotloediwa ka jaana e ka thusa go tila malwetse mangwe a dikobo. Thirimakgweng, Botswana Television, Gaborone. Moanamisa mafoko a Botswana Communications Regulatory Authority re Aaron Nyelesi go tlhalositse fa ba okeditse malatsi a kwadiso ya dikarata tsa megala ya letheka kgotsa KYC ka kgwedi tse 3 go fitlha Seetebosigo a fela. Mme ra welela halaka ra wela re nyame mare re ba neele kgwedinyana tse dingwe tse 3 e dire tsatsi le ke tsanang ha ke tla go bua gore ba ga e tshwere heditse e se ka ra sutswa ka monwana ga nna go tinya bosothogo ba botsa kae bana ba sa re bolelela. A re tswelela ratoropo wa Francistown re godisang ra lesigo o simolodisitse semmuso letsholo la go phepafatsa toropo eo batho ba dirisa ditsela tsa Francistown go tswa le go tsena mo lefatsheng leno ka jalo ratoropo supa fa e tshwanetse ya lebega Abigail Madorobo.
Re Radisego a re letsholo la go phepafatsa ke kgato e bontsi jwa batho bo neng bo iletile segolo jang ka go ntse go na le matshwenyego ka seemo sa bophepa jwa toropo le ka fa matakala a lathiwang ka teng segolo jang mo toropong le mafelo a mabapi. O supile fa tikologo e phepa e ngoka babeeletse go ta go dira dikgwebo mo toropong mme seo se thame ditiro. Maikaelelo magolo a rona ke go bona gore ha re leng teng go nna go le phepa ka nako tsotlhe. Maikaelelo a rona ke gore jaaka re le ha re tlile go simolola yana se re se dirang gana re go se dira sa namele ko dikgaolong tsa rona tsa toropo ya rona Francistown ka gore rotlhe ra itse gore motlotlegi Tautona wa Hatsela rona la Botswana o gatella kgang ya gore a re go nna sekgantshwane le go kgatlha ba ba ko ntle go tla go beeletsa mo Hatsela rona la Botswana. Mme ke ne ke setse gore e tla re ga re tswa hano Batswana re se ke re boele ko morago re gatele ko pele gore motho a itse gore ga a tshwere le botele kana a tshwere plastic o tshwanetse gore a le somara le jalo go itlhela a bona ga ka le latlhalang teng e be nna nako ya ka le latlhang ga ka ke a le latlhela gongwe le gongwe. Bana le sabe ba galeleditse maiteko a ba re atile ka nako e siameng ka bontsi jwa batho ba sa tlhaloganye botlhokwa jwa bophepa. Go botlhokwa gore batho ba itse ka bophepa ba tikologo gore bone ba tle ba se ka ba salwa morago ba tle ba itirise ka gore ba itse borai ba tikologo e seng phepa. Ga tikologo e se phepa o tla go le go tla irang e ka baka malwetsenyana e leng gore re ka felela e le gore anong le mmuso wa Botswana o spenda madi a mantsi mo go alafe malwetse go na le mo go leng ka ba re preventile malwetse ao ka go ira tikologo ya rona phepa ka nako tsotlhe. Ke rotloetsa Motswana o sa kgona go ta kwano ke re nako e tang a re ha go na le piredi e tshwana e ba eme ka dinao ga re botsogo ke ja bone safety first ha re ta go bua ka ga botsogo ba tshwanetse le bona ba eme ka dinao ba to tshwaragana tiro ya go phethagatsa mme le bone re kwa ba tswang teng a ba le gore ba le bona ba togele go le phepa. Banni ba toropo ya Francistown ba kgothile go nna le sabe mo go phepafatseng tikologo ya bone. Re Radisego a re setšhaba se tshwanetse go tsaya karolo e bonalang ka maiteko a puso a le nosi a go phepafatsa a sa lekana. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Mogolwane kwa lephateng la kgwebo re o re neile padipadi a re puso e tlamile go godisa mahama wa dikgwebo mo lefatsheng leno go ka tlhama ditiro le go tokafatsa seemo sa matshelo a Batswana. Re padipadi o buile se kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa tse di neng di rulagantswe ke kereke ya Revelation Times Ministries kwa toropong ya Jwaneng. Maikaelelo le go abelana maele a konokono go ka atlega mo dikgwebong. Emmanuel Rapoa. Mahama wa kgwebo o itshupile fa o le bogadi bo gaufi segolobogolo fa o dirwa sentle ka thulaganyo ke ka mo puso e beileng kwa pele go nosetsa moa wa kgwebo mo benggaeng ka o santse o fatlhoga. If you are in this room today and you have a government of today and you have this Botswana of today, this is the right time to really make something of your life. This is the right time to start. Because the combination is good. The government of today has the appetite. It is actually coming up with programs that support. The environment is right. And you are there also, somebody on a passion enough. And this is the time to really start up and engage. So for sure, if one asks what's the role of the church in the economy, then you don't need to ask further. Tell them, go to TMI. And you'll see the role of the church in the community. And also, fundamentally, to hear from decision makers and role players. Mogwebi wa popota monogae a remeletse mo go direng di-cell phones re thata ya one ditšhaba a abelana maitemogelo a gagwe a bogwebi. By being an entrepreneur, you are creating a special kind of freedom. Business cannot fulfill all your dreams, but will provide the financial resources that will enable you to answer the call of God and fulfill your purpose that God has ordained for your life. Practice. We need to go out there. We have learned a lot from Borredi Chaba. Thank you so much, sir, for what you have taught us tonight. Most of us, like they said, when we think of business, all we think about is money. Yeah. We think about quick money, but it's not quick money. Ere kereke le yone le mo ga boleng jwa kgwebo go tlhabolola matshelo se ya boele thotloetso ya motia go ikanya go iphataphatela
go itirela isago e molemo ka dikgwebo di le matsorotsoro. Emmanuel Rapua, BTV News, Jwaneng. Sorry di ba phegelwana teng ha di kgantsa rona tsa nako ya bosupa kgaitsela ke elaetsa se kengwe mesentle go gonela tsa metshameko kgaitsela ke tla ke go amogele ke go dumedise mo tla ke go dumedise le yana kgaitsela ke re o re tshwaretseng wa e di matsorotsoro kgaitsela ke ha go setse go le weekend yana kgwele ya dinao re dinele ka tlhamanalo tla ke go le boga raitso o tshole na tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsela ke a boletse na ke bidwa laetsa o sekeng me re di simola hela ka tse direng Pitsi ya leina la Silver Sky ya ga go tlhophemang Alone ile tse rena kwa dikgaisanong tsa mabelo a dipitsi a Masa Easter Cup kwa Maung jaaka ene fenya mabelo a Thoroughbred a 2400 meters le la 1600 meters a rutlwe maranyane sa makata. Aloni o gapile bomampodi ba lebelo la Thoroughbred la 2400 meters a latelelwa ke Uteng Visage go tswa Tokatokwane ya bo ekare ga go a lekana. Aloni a phamola gape lebelo la 800 meters le la 1600 meters Thoroughbred. Lebelo la gompieno le tsamaile sentle go na le competition mme ke leboga gore ke be ke kgonne gore ke nne mohenyi enya lebala le siame thata ka gore o bona pitse ya go go isimollang teng le kwa heletsang teng. Lebelo la 1000 Thoroughbred le fentswe ke Timon Kilebetseng go tswa Motokwe. Lebelo la 1200 meters le phamotswe ke ditlhopha tsa Namibia di gapa maemo a ntlha le la bobedi. Ke tlisitse pitse action time ha o action time go tela gore it's time for action re a diragatsa. Nash West wa gantsi o gapile mabelo otlhe a 800 meters le la 1200 meters a dipitse tsa Tswana le mabelo otlhe a 1000 meters le la 1400 meters a dipitse tsa Cross. Today's race was nice and the track is a very nice track. We see the horses start to finish and I'm happy for him. He's my first horse and he won position 1 both races. And I'm happy for my jockey and my teams there. It was a happy day today. We have brought in 155 horses from South Africa, from Namibia, from Botswana. We had 10 races, 2 is the Tswana breed, 2 is the cross breed, and then 6 is the Thoroughbred. Go tshwarelwa ga mabelo e le la ntlha kwa lebaleng la Masa Horse Racing Park a itumedisitse bana le seabe ka go farologana. The track is amazing. We love it. The vibe is good. The energy is good. It's very well organized. We like it. The race is going pretty well. It's excellent. It's excellently organized. I really feel impressed by the organization, even though since it's the first one, it's top. Especially the layout. The spectator serious over 1 as a struggle as a nelebaka 2 I want to pity from start to finish. The sitting arrangement we have demarcated center taking a thing in the security. The entrance is re bele batho ba security go supa gore motho wa rona yo re metsang spectator re motsa serious. Keletso ya bora dipitse ke gore mabelo a tshwana le ya a tshegediwe kgapetsa gore dipitse tsa bone di nne ka go ikatisa le gone gore di itsenyetse letseno la go direkela dijo. Boeteledipele jwa mabelo a bo ka ya fa bo tla tshegetsa dikgaisano tse gape ka kgwedi ya Lwetse. Maranyane Samakata, BTV Sport, Maung. Hartsela pele mo parlamente wa Takatokwane Renzo Ganetseluwe o kgotaditse banni ba motse wa Tsetseng go ha setlhopha sa Tsetseng United thotloetso ya motia gore se kgone go tlatlogela kwa dileking tse dikgolwane tsa kgwele ya dinao. Luwe o dirile kopo e jaaka a ne a bela setlhopha seo paka ya metshameko ga mmogo le dibolo tsa kgwele ya dinao. Ha ba tshwaraganye, they will win. That's why Makhwaba divided we stand, divided we fall. Ha ba tshwaraganye yalo ha gona sepe se ka batsanang ga re ibla gona sepe se ka ba paledisa maikutlo a bone go tsa keletso tsa bone go a go hitellang ko second division ke ra ko first division. Ntotomatsa gore ba totomatsa motho wa Tsetseng ba totomatsa kgaolo ya Takatokwane ba totomatsa le one kgaolo yotlhe ya Lethakeng ke mototo thata ka team ya teng ke tabo ke palwa ke ditsompelo hela ke eletsa gore ke yemelo ke nka sengwe le sengwe se nka se kgona etso gore kana gona le team ya bomme e leng gore go motoko e setse le teng
mme ke teammates bolo tota mo kgaolonyane because re tshamekile le takatokwane ra tshameka le salajwe mabone ne a re tshaba mme teaminyana eo e bogale gongwe ke rotloetse seo le motsetseng gore a go nne le team ya bomme ya football parliament tlhopha se se mo mosepeleng ebile se mo mosepele o montle ya go bolela ebile ke ikanne gore se ke se batla ke se sola gore se tla kgonagala. a le batsa kgwele ya dinao setlhopha sa Township Rollers se kwa setlhoeng sa leki ya Botswana Premier morago ga go fapha 11 Angels ka dino di le 4 go tse 2 kwa lebaneng la Obed Itani Chilume kwa Francistown Maabane pego ka Karabo Sebele. Le fa ba latlhegetswe beng ga 11 Angels ba ne ba kubugela baeng Township Rollers ba nosa ya ketapele ka Marcus Moakane mo motsotsong wa boroba bongwe. The Blues ya se ka ya letlela le Angels go sia ka motshameko Thabora Khakhe a lekalekanya dinno motshameko o setse ka metsotso e le 3 pele ga o ya boikhutsong. Go menogeng kou lekgamu la banyana la boa le itlhoma kwa pele jaaka Moakaneng a ne a nosa ya gagwe ya bobedi mo motsotsong wa 57. Metsotso e fera bobedi moragonyana setlhopha sa ga Innocent Morapedi sa simolola go itharabologelwa mošaga o laolwe go dira jalo di le 2 setlhopha. Morago ga mo Rollers ya supa maikelelo a bone a go gwetlha bomampudi ba monongwaga Mogakolodi Ngele a nosa tse 2 go tlhomamisa fa setlhopha sa ga Mmamasire se boela gaborone ka dintlha tse 3 ka phenyo ya dinno tse 4 go tse 2. This is 2-2. Should it happen that we take a lead, we want to see their response. And we knew that once we take a lead, it was not going to be easy for them to come back. They played very well. We knew that Township Rollers are a ball possession team, you know. They are not a hard-running team. And then I think the whole 45 minutes we denied them opportunities, you know. They wanted to play through the middle with Papama, Versace and SETSWANA, but we closed the inside, and then we got a goal from that. We got a goal after we broke and played a beautiful counter-attack. Phenyo e ya 14 ya Rollers e ba tlogela kwa maemong a ntlha ka dintlha di le 46. Karabo Sebele, BTV Sport, Francistown. Mo go tse dingwe setlhopha sa Gaborone United se tsweletse ka go oketsa dintlha tsa sone go ipa mo maemong a botoka mo leking e kgolwane ya Botswana Premier. GU ba dirile seo jaaka ba ne ba fenya Morupule Wanderers ka dinno tse 3 go 1 mo motshamekong wa leki eo kwa Phalape. Moyagolele ba tswelela ba tshegeditse maemo a boraro mo lokong ha ba fana ba magala bone ba tshwere phaga ka mangana ba leka go halola go fologela kwa leking e kwa tlase. A re utlwe koketso Ramontsho. Moyagolele ba buletse dinno motshameko o tsamaile fela metsotso e le 5 ka Ronald Manyango. Mathata a setlhopha sa Morupule a tswelela ka go gola fa Thato Moshou a amogela karata ya bobedi e sorolwana mo metsotsong teleletso ya karolo ya ntlha go tswela kwa nte. Motshameko o setse ka metsotso le bofera bongwe go roya bokhutong Morupule ya lekalakanya dino ka bona nthetso. Boitumelo jo e nna kgodisa fela jaaka Thabo Mooketsi a nosa nno ya bobedi ya The Reds metsotso e le 2 morago ga nno eo. Banna ba Pontsho Moloi ba seka ba thola ba le ba kwa morago ba garela phenyo ya bone ka ya boraro ebile ile a bofelo ya motshameko ka Albert Nyamutsaka. I thought it was a good tactical game as well with very, very good, impact from the substitutes as well. So I think all in all we did well and we are happy with the points. So we were fully prepared. We are finding a team in awareness, time management and game management. So we thought we were working on that. Only to give away the goals like this. The first half was theirs. The second half we started earlier on. But towards the dying minutes, we gave it away because we pressed Kopele, then we could not defend the square passes. Penyo e ine la le somele bongwe ya Gaborone United fa Morupule Wanderers ine la tegela lekgetho la bofera bongwe.
Koketswara Montsho, BTV Sport, Phalape. No e le nosi ya ga Thabiso Boti e ne etse Police 11 phenyo ya no e le ngwe go lefela kgatlhanong le Matebele mo motshamekong wa Ligi ya Botswana Premier o neng o tshamekelwa kwa Lobatseng Sport Complex tshokologong eno mme a re bone dintlhakgolo. A re bone Kasumi a bantsha maponda go tla dira ngwana wa tshwenya. Distribution, what a pass. Abatsa bontle Tlhalefo a re bone Motsatsara Posta mo Lebatsi o bitsa motho Tlhalefo mo Lebatsi a ba romela kgwele mo Lebatsi. There's easy tap in ka Thabiso Boti go ka dira setlhopha sa Jungle Kings no ya ntlha ya motshameko a ba shapa ka di wash. Perbon Sita Police 11 Mangena denied by the upright. Hopefully you don't see that Siragala Mokarlo Nyabidia Motshameko because by into the 18 box. Abaya Tanyale Tua Ana Flagabe Sala Papasela. We Timelo Jogawe Babu Kaola Kabunako Tota Aterel Huasev. I don't know what to make of it. I mean, you create the chances, you don't score, and then you concede the goal against the run of play in the manner that we did, where we just switched off defensively and we had to chase the game, and it was always going to be difficult because desperation will creep in. We will not go to our normal game anymore because players, the mentality of players is that they are chasing a game and they need to pump everything forward. And at times I was screaming my lungs out, but it didn't work at the end of the day. But yeah, congratulations to the team. I think they gave their best, not the play that we want as a team, but sometimes you need to measure two things. Do you really need the best performance and then not get the result? I think we got what we wanted most, which is the result. I think it will also build the confidence, complement what we've been doing behind the scenes. So pero eo ya the Jungle Kings ne ga rela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna lwena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa me kgaitsedeke o lebile Samoka o eme sentle gore ga kolla gape dintlhakgolo tsa rona lebi tla ke gore ge kgaitsedeka o di begile ka bogabana re kopane ka nako ya bohera bongwe go ntse jalo retse ba sa re pele di khutlisa re gakoletseng di itlhomile kwa setlhoeng ba sepodisi ba kgonne go tlhotlhomisa le go bona gore bomme ba ba tlhokafetseng mo beseng e neng ya Maung ke bomang. Mapodisi a gantsi a tlhotlhomisa tiragalo mo go yone batho ba fera bongwe tota ba thudilweng ke koloi. Go tlhophemang Alone o ne a rena kwa dikgaisanong tsa mabelo a dipitse a masa Easter Cup kwa Maung ka go fenya dikgwele tse pedi. o itshware di be khutlo teng fa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa ba tepolapi ba latela ka seemo sa bosa. ba ga e tshomadume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka ga re simolola ka go leba pula eneleng e gatisitswe mo mosong ka nako ya borobabedi re gatisitse 41 ko Ngojane Meteorological Station, 32 ko Metsimante Kgotla, 20 ko Kole Primary School, 16 ko Gantsi Meteorological Station, 13 ko Shakawe Meteorological Station, bongwe ko Mamuno Border Post. Me ga re le ba swantse sa loapi maitsebeng ano supamaro a bonala mafelong a mantsi a lefatshe leno santse re soletse kgonagalo ya pula dipefolo kgadima mafelo mangwe mo dikgaolong tsa Nghabe Chobe gantsi ga mmogo le kgaolo ya Kgalagadi ka tsatsi la mosupologo re soletse pula dipefolo kgadima mafelo mangwe mo dikgaolong tsa Nghabe Chobe gantsi ga mmogo le Kgalagadi go kgaolong ya borwa jwa kgaolo ya legare ga mmogo le Bokone Botlhaba re soletse re bo go thibile mo mosong mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go thibe ka bontlha bongwe mo mosong re soletse re kutatsa go le mogote go kgaolong ya Chobe fa mafelo a mangwe gone go tla ikutlatsa go le bothito mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla tswela go kutatsa go le bothito mo dikgaolong tsa gantsi Kgalagadi borwa botlhaba kgatlengkwene borwa jwa kgaolo ya legare ga mmogo le Bokone Botlhaba fa mafelo a mangwe gone go tla ikutlatsa go le mogote re soletse ga selekanyo sa mogote o magareng ga 33 ga ko 34 mme ga re leba ditoropo dingwe mo borwa jwa Aforika re soletse pula dipefolo kgadima kwa Upington, Port Elizabeth ga mmogo le Masere go tla thiba ka bontlhabongwe ko Manzini ga mmogo le ko Cape Town re soletse re go thibile ka bontlhabongwe ko Windhoek, Lusaka ga mmogo le Harare ka kgonagalo ya pula ko Beira le Antananarivo re soletse kgonagalo ya pula dipefolo kgadima ko Dar es Salaam ga mmogo le ko Kinshasa ko Blantyre ga mmogo le ko Luanda re soletse pula ke sone seemo sa loapi a ne boroko
wa morena Jesu o be le rona kaofela mogau wa gago Jehova o be le setšhaba sa go kaofela le lerato la Modimo le matshediso a mo